Wanjiru wa gikundi gitigia thirikari na ritwa Listen Learn and Act Stella Mugure na agitete muchemanio jwa kumenyithia antu mantu jegi murimo jwa cancer tere chiantugi wodi na boge tais takiariria karintere una boritie guchumaira magita kwa magita gweta kuthima murimo joni onto mtu akagwatikana na juu kagita kario jwa rigitwa na mtu akabua akiuga bimebere bithiru ntereu antu bairi bakwita kumania na thina ije. Tobaire mweri jwa cancer awareness ndonere ibwega mbeze mbaitane manto ja cancer, that is nko wariragia muno manto ja cancer nyonto, cancer ya cervix na cancer prostate na kinyato kuthoma manto ja mirire yetu, that is nutrition na manto inyaja mental health. So tukwariria uria the causes na ndariri iria mtomba kwithira enacio na ura tomba kurigiria mirimu eje tekethire igitu affect muno. Ni migambo ya Stella Mugure ni murungamiro ekundi kiria kigucita Listen Learn and Act Initiative na nkuruki ari nasi sibitari imwe muci jwa Nkubu na aru akiumagara gucokia njara nture newe antugi ndarene wandini ya Bogeta East kuritana kariba itura riu mantu jege murimo jwa nyimba ni nyuma ya itura riu mebika ibikurukite batete ndo bairi kumene na murimo juu. Ute mtoto amenya ora omba kumenya ena cancer, ute mtoto amenya ora omba kurigeria cancer. Aito kuwa twena kwithikira sana nonto kumya kithiru twari na endo betu baire barikite na gwetwa, umwe ari na prostate cancer, ungi ari na BP na manto ja ijo twarikia na gwitana na aru. Mwene thina ya prostate cancer, ingi ni thina ya blood pressure na thina ucio tomba gutana ndagitari atore so thina iura mtomba gucierewa ria ciejire ndene muri jwa we no tutikacije ori mobua ithina yambiragia ndiguru igikura ora tomba gucierewa umwo bobo baire ara my brother ndarucirero brother arandi ngatete last week nombati igukurukira ati tutreigi thina pomba kwirigiria twitwingwa nkuruki ni baugite murimo ujo ne juwete mpanga muno gitumi ni kwithira ndira mwajwa murimo ujo nyimba gutoturwo bwawe atiga kana njana kinyetura riu bakyanga ikagi guchwa mbecha iria aratumirite gitarira rari cibitari ndari na mwajura ina thineu na itombete kuthwa ino murimo ujo munene muno kiriana riria ugwatiri thina jeu ya gutuma ana bakethwa bainyirikite muno riria agutiritwa thina ria na gutumira mbeca nyingi muno ndene ya nja. Muthiene Mugure no ritie mwingi guchumairia magita kwa magita gwita kuthimirwa murimo juju gitumi ni kwithira jukamenyeka kurio mwanjia tutirwa na akora buru Amenyekana mapema igatiritwa na ikabua indi cancer ya kinya stage 3 na 4 mostly itethara ina cure tuga ni palliative kana kutetheria muntu ni kenda omba gutura kagita gakaraja so ni obeta bakaiwa maybe drugs zera wigagwa ni chemotherapy bangi radiotherapy na ndawa cia kunyia tururu ku suppress cancer ni kendete kombe ku spread eta pati inge cia mwiri kuma gicigo mbungi kia Southimenti nkiripotera ndeto cia weru wikendi ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.